uNtsikelelo, ngifunda e-Apis College lapho khona ngida khona ema-head records. Nyalo nje kusondela isikhathi sema-exam ngeva ngawe isihlobo sami ukuthi wena uva kanjani ngakho. Yebo, igama lami nginonjabuliso Thabethe, ngenda i-health records in information technology e-Apis College. Njengoba kuthi ama-exam in the next 2 weeks, kubi silungiselela kakhulu but nje kumele ukuthi sitimisele ngoma impilo yethu ikukona lokho. Yebo. Mina ligama lami nginokwazi Hlongwane. Ngifunda khona e-Apis College year 1. Silungiselela wona ema-exam. Ne-stress ke sikhona ngoba some of the modules abathafa as usafunda. So vele sisemalungiselweni ekubhala exam yethu kude sitobane lekusasa nathi lelichazazekile.